Charles Mwenda umwe wa mbeu mbithi uria wonokere Cherera nyuma ya kurathwa kagita kamandamano jantuko ya Jumanne nthiru norotete borithi ni kiria kuga barathanaga utheri ni untuwe akirathwa ari njirene aanite kwao. Aigikine mbeu mbithi bangi kagitaga kwamburwa sibitarine ya level 5 mbeu mbithi bababa ugite batinoga mwanka batigire Kenya iri antwa ega. Muthuru Muriuki ari na ripoti iji. Charles Mwenda kubia no mwambo imbithi brabonete ndingo nyuma kuthwa bakirathwa kagita bari mandamano nentereche maua india mambopu agitetheka nyuma kunya cibitari nene ya level 5 ara mukiro urigitani muthyo na arua ombite kwamburwa augitewe atikumyandiki gitumi arathirwe nonto inyari kuraja na kambi ya borithi ayo ndari victim o risasi era anto oibaswane ndaringiro mawanara bo maburu askari baba yonto yo onshutere are kuraya muno ndare almost 300 kilometers 300 meters kuma ke station yongwa na ndaumete skuru ende ya kumanisha ba shuti aimlessly takwende bare na special target ba shuti risasi utheri na yaumbere ombethira unde anto bare babange muno thokone na risasi yonto ye ungwetekia eke yombethira boboe nonto mbethira side right at least nkawa eke yakwithira side left the history kethira renge ndekinya uno sogere murungu nkatho muno nonto bakwithirwa manto yatathukire Gen Z nakwenda twari tutari na sila ote muntu inyomwa athetere kwithira na ithimu te muntu athetere kuwa na ringi lakini thirikari ni aturire yanjire kwela bullet anyhowly na yethira ya affect some people like this na we condemn those serial killings irachi happened not only in our county but in our country na nkodemoni mantira borisi bakugita ja kuringana risasi ambuge ya mutano ria aringiro risasi mugongo ya umira mbere na menyai mwana mtu kuringa risasi menyai mwana okurera maandamano ne yogwa bagutetera atutetera no ntuba wenka tetera everyone in Meru County na tera mu Kenya akiwa maandamano ja bathithite tari jotheri no ntibombere kuthikirika bakiwa kagita karabera watongere ni baruju irukinyite bubonka muntu ore maandamano na Gen Z bonde betikie batatere ngwe endo na ibatere ngwe maana ibonto ombeta kwethirwa bilera rio suspendwa na manto ya mainge yarabenda kinyogethwa yonde ataumbeka itukonania no ya jirene kumbeka ende ngwe batere ngwe na umuhimu muno na takwende turakinya muisho no gatwendelete baugira batu itwe aridas barojo na rojo na ndiro rakinyire uto tutongeretie ugatu kwe wagento tugatu ei 500 kenda tu eta street na to demonstrate ibatu twinga tusienderete na ito tukumenyimbe tukufightira kuhusu na iboya sana nyano ntubwa Gen Z kwethira ba united for a common purpose ya kuruira kesho yetu na nitawaomba sana tuendelee na moyo uyu rumwe na ona kinya kethiriba kwa mukiri makania mwanya maugite bo bageta na mbere gutetera Kenya unikira nkwariria to receive threats to youths okethira baba inge bakwethira eto mairwa emails okatha okethireta na wenya ke online platforms ontoba man okira wanike okuthithia for example kira no konekana ke mindi okathreteniwa bange bakero nya bathithwa mantu za maingi but to youth to ko geria kuga itokoromba tutige ko receive those threats nonto mantu za to kwariria turariria mantu za youth turariria mantu a Kenya na yote meokone turombe kuthirikirwa nonto katha ati mantu za othere turathithia tutengithikirwa kiomboleza ki the fallen heroes na heroes niseme kwamba next time thirikari ielewe pia wao sisi tunawapigania batute atwari na ubinafsi Victoria street ine na takwende to enjoy kwithira to street ine tulikuwa na roho moja na goal moja kuringa the finance bilira because ni oppressi na oppressors ibobarakia tintuko ya kinya obabare oppressed ibobarakia oppressor utira kinyaria na ibonto borona turera kia kuinya the oppressor no ntiba turaya mutine ninkatho kibarabo no bachibinde ko batetheria barabombite kwithirwa be of help kiriwe ko ya komwana na kinya Gen Z baba ushumire na bakuja kumuita na sibitari na barabara changite grupu nerera ya mchango na mono nshokerie mheshimiwa Mwenda ithiri nkatho
nonto bwa kweja na tukirira bili la yotigere na tukagwibwega nonto mwetu akuma naja cibitari arandi chanjiro yagoro but korali na changamoto cia mbecha but naru akomba kuma na iboya sana nonto nyaba mwende vile ruare ututoreria mwenda ruare ya cibitari Meru General na mwenda aisawa na ncokeria mheshimiwa au umbite kwithirwa imbeyira nkatho muno nonto ingwitikia no kari ombere okinya wandine ruare akinyire in fact akinyire mapema mno biu ni kuiboya nonto bakwithirwa na nkoro yo muntu Muthuri Muriuki weru weekend mutinjo